17. avgust je počeo kao stotine jutara pre njega. Zekerija Ravkić je ustao rano, pozdravio se sa suprugom Melihom i krenuo na posao u šumu kod Kalinovika. Imao je 31 godinu. Kod kuće su ga čekali Alina, Ajla i mali Mahir, troje dece kojima je bio otac. To jutro nije izgledalo ni po čemu drugačije od stotina prethodnih. Isti put do šume, isti alat u rukama, ista ruka koja je te iste večeri trebalo da otvori kućna vrata i zagrli decu. Ali te večeri vrata su ostala zatvorena. Umesto koraka koje je porodica čekala, stigla je vest koju nijedan otac, nijedna majka, nijedna supruga ne žele da čuju. Vest koja u trenu zaustavi vreme jedne cele porodice. Ovo je priča o mladom čoveku iz Rašljana kod Brčkog i o porodici koja od tog dana pokušava da pronađe mir u onome što se teško da objasni. Ne pišemo je da bismo šokirali, već da bi se znalo ko je Zekerija bio i koga je iza sebe ostavio. Rašljani su mala mesna zajednica u okolini Brčkog. Mesto gde se ljudi znaju po imenu, gde komšije pozdravljaju jedni druge sa ulice i gde vest o nesreći stigne do svih pre nego što i svane novi dan. U takvim sredinama tuga jedne porodice brzo postane tuga celog sela. Svako poznaje nekoga ko poznaje Zekeriju. Svako ima priču o njemu ili o nekome iz njegove kuće. Tu se gubitak ne oseti samo u jednom domaćinstvu. On se oseti u svakoj ulici. Tu je Zekerija odrastao i tu je sa suprugom Melihom podigao porodicu. Zajedno su dobili troje dece, Alinu, Ajlu i Mahira, i u tom istom selu gradili svakodnevni život kakav grade hiljade mladih porodica širom Balkana, bez puno reklame, izgrađen na radu i na ljubavi prema deci. Kao i mnogi mladi ljudi u ruralnim krajevima ovog regiona, Zekerija je radio fizički, naporan posao da bi izdržavao porodicu. Šuma je bila deo njegove svakodnevice, mesto gde je, dan za danom, zarađivao za život svoje dece, po svakom vremenu, u svakoj sezoni. Rad u šumi retko izgleda dramatično s polja. To je posao koji se obavlja tiho, daleko od pogleda, često bez ikoga u blizini ko bi mogao odmah da pomogne ako nešto pođe po zlu. Teška mehanizacija, nepredvidiv teren, umor koji se nagomilava iz dana u dan. Za porodice koje od tog posla žive, taj rizik jednostavno postane deo svakog jutra kada muž ili otac izađe kroz vrata. Retko ko o njemu razmišlja naglas. On samo postoji, tiho, u pozadini svakog rastanka, u svakom vidimo se uveče, izgovorenom u prolazu. Nažalost, priče slične ovoj nisu retkost u ruralnim krajevima Balkana. Šumarstvo i poljoprivreda i dalje spadaju među najopasnija zanimanja u regionu, a porodice koje od njih zarađuju za život to znaju bolje od bilo koga drugog. One jednostavno retko o tome govore naglas, jer posao mora da se obavi, a deca moraju da se prehrane. 17. avgusta taj rizik je postao stvarnost od koje se porodica Ravkić nikada neće u potpunosti oporaviti. Prema pisanju portala Crna hronika, nesreća se dogodila u šumi na području Kalinovika, dok je Zekerija obavljao redovne poslove. Zadobio je povrede od kojih je preminuo. To je jedina zvanično potvrđena informacija o samom događaju i to je granica do koje mi, kao i svi drugi koji su o ovome pisali, zaista znamo šta se dogodilo. Nezvanično, prenosi se da je do nesreće došlo nakon pada sa traktora. Naglašavamo, ova informacija nije zvanično potvrđena od strane policije, niti bilo kog drugog zvaničnog izvora. Prenosimo je isključivo kao nezvaničnu, uz punu ogradu, jer smatramo da porodica i istina zaslužuju više od nagađanja i senzacije. Ne znamo tačno šta se dogodilo u tim posljednjim trenucima, niti koga je prvi pronašao, niti detalje koje nadležni organi možda još uvek proveravaju. Ono što znamo jeste jednostavno i teško u isto vreme. Jedan mlad čovjek je otišao na posao, kao i svakog drugog dana, i više se nije vratio. Vest se, kako to obično biva u malim sredinama, proširila brzo. Od Kalinovika, gde se sve dogodilo, do Rašljana, gde je porodica čekala.
Kroz komšiluk od kuće do kuće, sve dok nije stigla do supruge koja je tog popodneva ostala sama sa 3 dece, ne znajući još kako da im kaže. Za trenutak čitavo selo je zastalo, jer ovakve vesti u malim zajednicama ne pogađaju samo jednu kuću. One prođu kroz sve, od komšiluka do komšiluka, sve dok tuga ne postane zajednička. Iza svake ovakve vesti stoji porodica čiji se svet u trenu preokrenuo. Meliha je izgubila supruga, čoveka sa kojim je gradila dom i podizala decu. Alina, Ajla i Mahir su izgubili oca, u godinama kada im je otac najpotrebniji, u godinama kada dete jednostavno ne razume zašto se roditelj više ne vraća kući. 3 dece koje su tog jutra mahnula ocu na odlasku, danas odrastaju sa prazninom koju niko ne može da popuni. Alina, Ajla i Mahir će odrastati uz priče o ocu, uz fotografije, uz sećanja koja će im prepričavati majka, baka i deka, umjesto da to sećanje sami stvaraju uz njega. Roditelji, Samir i Senada, sahranjuju sina kog su odgajili, sina koji je i sam u međuvremenu postao otac 3 dece. Nema prirodnog reda stvari u tome da roditelj isprati dete na posljednji počinak. To je gubitak koji se ne uklapa ni u jedno pravilo života, koliko god se čovjek trudio da ga razume. Brat Elmar i sestra Elma ostali su bez brata sa kojim su odrasli, sa kojim su delili detinjstvo u ovom istom selu. Deda Muris, bake Hana i Šehida, komšije i prijatelji, cela zajednica u Rašljanima danas oplakuje čoveka kog su poznavali čitav njegov život, od dečaka do oca 3 dece. Nema reči koje mogu da olakšaju gubitak oca u 31. godini. Ne postoji rečenica koja to popravi. Postoji samo tišina, zagrljaji i pokušaj da se nekako izdrži dan koji niko nije očekivao, niko nije bio spreman da dočeka. Ono što ostaje jesu sećanja. Otac koji se svako veče vraćao kući. Suprug koji je izlazio na posao da bi njegova deca imala bolji život. Sin i brat koji će zauvek nedostajati za porodičnim stolom, na slavljima, u običnim danima kada bi trebalo da bude tu, a nije, i kada će ta praznina biti najglasnija. Dženaza Zekeriji Ravkiću klanjana je danas, 19. avgusta, ispred džamije u Rašljanima, nakon ikindija namaza, u 16 časova i 50 minuta. Prema objavi porodice, žalobna povorka krenula je od kuće u 16 časova i 10 minuta. Komšije, rodbina i prijatelji okupili su se da isprate čoveka kog su poznavali, da stanu uz porodicu u najtežem trenutku njihovog života. U islamskoj tradiciji dženaza se obavlja brzo, u znak poštovanja prema umrlom, a zajednica se okuplja upravo u tim satima da porodica ne bi tugu nosila sama. Zekerija je potom ukopan na mezarju Kovači. Selo koje ga je gledalo kako odrasta, isto to selo ispratilo ga je na njegov posljednji put, tiho, dostojanstveno, onako kako se prašta od nekoga koje je pripadao svima, a ne samo svojoj kući. Za porodicu Ravkić taj dan nije bio kraj priče. Bio je početak života u kom Zekerija fizički više nije prisutan, ali ostaje u svakom sećanju, u svakoj priči koju će njegova deca jednog dana čuti o ocu kog su prerano izgubila, o čoveku kog selo neće zaboraviti. Zekerija Ravkić je imao 31 godinu. Bio je suprug, otac 3 dece, sin i brat. Radio je da bi njegova porodica imala bolje sutra, a to sutra mu je oduzeto u jednom trenutku, u šumi kod Kalinovika, daleko od kuće u kojoj su ga čekali. Njegova priča nas podsjeća koliko je život krhak i koliko brzo se jedno obično jutro može pretvoriti u dan koji porodica nikada neće zaboraviti. Iza svake vesti u crnoj hronici stoji neko ko je nekome bio čitav svet. Otac, suprug, sin, brat, komšija, prijatelj. Negde večeras, u kući u Rašljanima, jedno svetlo će ostati upaljeno duže nego inače. Ne zato što se neko vratio, nego zato što porodica još uvek pokušava da shvati kako da živi dalje bez njega. To je jedina istina koja ostaje kada sve reči, sve vesti i sve nagađanja utihnu. Ako vas je ova priča dotakla, uputite porodici Ravkić misao ili molitvu. Za Melihu koja je ostala bez supruga,
za Alinu, Ailu i Mahira koji su ostali bez oca, za Samira i Senadu koji tuguju za sinom. I ostanite sa nama dok nastavljamo da pratimo i prenosimo ovakve priče sa poštovanjem i dostojanstvom koje one zaslužuju, priče koje podsjećaju da iza svake vesti stoji neko ko je bio voljen i da ni jedna porodica ne bi trebalo da tuguje sama.